Inggih ide dari sareng sami sadurung ngawit titiang matur lugrayang titiang aturang penganjali umat. Om Swastiastu. Ide dani sareng sami renggalai puniki titiang jageng aturang satwa Bali sane mamurde lubdak. Kocap dukirin wenten jat memapumahan ipun muaste ilubdak. Geginan ipune seraina-raina wantah meboros. Rikale panglong ping 14 tileming kepitu mejalan rares ilubdake meboros nanging sedurunge mejalan mepacar kurnanipune beli lubdake yan dadi tede tiang de jebli mejalan meboros ane jani miripne beli insap ane jani panglong ping 14 nyen beli utawi kewastanin tileming kepitu nyen beli kalintang madur game nyen beli kecawis antuk ilubdake. Nah adi miripne adis pusing nawang uling pidan geginan beli ni tua meboros yan kanti tesing beli mejalan meboros menapa bang pianak beli ni gitu masih pianak adini raris ilubdake ngambil panah tur mejalan ke tengah alas ka cerita yang mangkin yan kudang desa sampun kalintangin nantuk ilubdake saged sampun teka di tengah alas. Sesampune teka di tengah alas irike raris ilubdake ngambil panahne tur kepentangan ngangsan ke tengah nenten pisanipun mangkin beburonangan asiki ngangsan nga tengah taler nenten mangkin buronangan asiki mapan ide Sangyang Baskara Dipati utawi ide Sangyang Surya sampun sayan-sayan sumurup gumine sayan-sayan peteng sampun duke punika memana raris ilubdake ngererah genah sane sripik utawi madur game ngangsan ngatengah irike raris manggihan alasane bet medaging telaga sane toyane kalintang ning manahang ipun akeh burone sane jaga nginem toyo irike raris ilubdake negak nyingidang dewek ring sisin telagane praya jaga manah sekancan burone isane teke mrike sampun yan kudang jam kadan sampun negak nyingidang dewek ilubdake irike nanging nenten pisan wenten beburon sane mrike napi malih celeng napi malih sampi rasane lelasan ten wenten makrisikan mrike ngantos makin rainane sampun wengi jajah raris ilubdake irike ring sisin telagane sirewining kesarap antuk imacan metu raris manahipune menek kepunyan bilane mapan carang bilane punika bet irike raris menek sesampune di dhuwur kerasa antuk ilubdake nage-nage masriet peninggalanipune yan kanthi arep sirepipune irike ring dhuwur bilane sinahipun jaga ulung disampune ulung pasti jaga kesarap antuk imaca doaning jajah asa punika irike ilubdake raris metu manahipune sabilang masriet penyingakane utawi peninggalane kekepik daun bilane keentungang ring tengah telagane malih masriet malih kekepik daun bilane kesantungang ring tengah telagane sapunika terus-terusan ngantos medugdug daun bilane ring tengah telagane patos sekadi linggani de betares ibu irike malih kekepik-kepik daun bilane mangdaipun nenten masriet sabilang masriet
kemana hantu ilub dake sekadi wenten beburon sane tumbak ipun sekadi macan mengerueng sane medue pianak punika talar sekadi malih mesriet sekadi numbak di pojok ngeling bojoge punika pecerwet sekadi ngada panah kemana hantu ipun jelas saja solah iragan mancut permanan para satun patuh cari raga manusia puro nedot masih makita hidup sapunike mana ipun ilub dake usana sapunike tandu made raris kedisi nguci cak winten nguci nyiriang jagate sampun jaga lemah raris medui desang yang Surya Raditya sesampuni pasemengan tedon raris ilub dake sesampune tedon mulih ne malih mereka kemuncuk gune sesampune teket jumane kepanggihin antuk kurunai pun beli ilub dake beli dadi beli mara teke miripnya ada bahaya ane di benen ragan beli ini sapunike kurnani puni raris ilub dake matur ring kurnani nahadi kasep saja beli mulai mapan beli kepetengan itu di tengah halasi ditu beli di dor duilane sirep mare mas riet beli ken je tepuk bojog utawi macan ane tumbak beli pidan pacar wet panak nih manang beli patuh tekani ragai manusia beburone masih dot hidup ane jani apa ngadi nawang beli lakar suwun memati-mati mancut permanan beburone makejang ngawit jani beli lakar ngelaksana yang metani nyenadi anggon nguripin pianak somah beli ini sapunike ipuni ilub dake kasuen-suen usan ipun ilub dake raris memati-mati ngelaksana yang geginan petani raris itu sarang pianak somah ipuni kasuen-suen ngangsan lingsir ipun ilub dake raris ipun sakit sesampune sakit nenten preside ketambanin malih ilub dake raris ipun mati sesampune mati ipun raris ke abenang sesampune ke abenang majar-ajar sesampune usana sapunike atmanipun ilub dake raris nuju ke Neskala sesampune wenten ring ambarane ring marga sangu atmanipun enten uning kije mangkin tanpa riwang dirauh raris para cingkar bale ngambil atman ilub dake jaga kalepok ke kawah candra di muka mapanipun memati-mati rikiring jagate tanpa sangkan raris para rauh para ganopatya panja ide betara siwa raris ngambil atman ilub dake ke bakte ke siwa loke doaning asapunika kointenane rawo raris ide betara yamu nakenang ring ide betara siwa napi mawinan atman ilub dake ke bakte ke siwa loke yang kointenane ring mercepade ngeraina ipun memati-mati sepatutnya kalau bok di kawah cadra di muka sane makin napi mawinan asapunika erike raris ide betara siwa ngandika uduh adi betara yamu de salit arsenya nadi kapinang atmani ya ilub dake mapan dinuju panglong 14 tileming kepitu ilub dake sube megadang patuh tekenang laksanang berate ane preside nebus dosani gelahani mapan duketo gelah ngelaksana yang berada rikale panglong kaping 14 utawi kewastanin siwa ratri
irike betara siwa makeh ngicenen pewara-wara ring ide betara yama inde kuentenan berata punika. Usan punika raris ide yang betara yama nunas pengampura tur pamit malih ke Yamaloka. Dadosne Atman ilubdake presida molihang siwa loka. Ingih ide dani sarang sami yang rasuk seman cerita lubdake puniki manang titiang sekadi anak alit di wau masakolah sekadi ilubdake wau ngeranjeng ke alase nenten manggi napi-napi punika talar anak alit di wau masakolah napi ten kawiningin sesampune akeh ilubdake memargi irike raris manggihin taru bila punika talar ini sekadi murid sampun akeh kaicenen pembelajaran ring sekolah metu raris duweg pascat presiden nincapang kawruhan sekadi ilubdake presiden menek kepunyan bilani nincapang kawruhan paresisian sesampune wenten di dhuwur punyan bilani ilubdake jejah jaga ulung malih punika talar paresiswani yang sampun pascat ring kautaman sehanan widyane nggih patut iraga mendasar ban trikaya parisuda melaksana sane becik mebaos sane becik tur mekayun sane becik punika talar paresisian yang sampun dados jatme sane mautama patut iraga negegang trikaya parisuda ring parjanane ring masyarakat sesampune ali-alite dados jatme sapunika janten kautaman jaga kepolihan jaga kasumbung ring jagate dados jatme sane mautama duaning ilubdake sesampune wenten di dor bilane punyan bilane irika raris pangten turuipun pangten sirep ngepik-ngepik dan bilane raris kesantungang ring telagane kautamanipun sesampune wenten ring masyarakat mangde iraga pastike ring kawentenan kayike wacike ring manecike mangde mau lihang kautaman benjang semangne ide Sangyang Surya Raditya sampun icenen sinar suci ring jagate punika taler ring koenan paresisiane yening sampun melajah pascat ring sanang widyane sinah manggihin keutaman ngardi jagate kertera harja inggih idana sareng sami wanta sapunika preside aturang titiang sane mangkin puputang titiang antuk para santi om santi 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 om.